دناوبر ترکیه و امریکای دا مجاره جی روسیای کرنا موشکین S-400 که سیستما پاراستنا هواییه جاره کدن بویا سردما راگشی و نیقاشن. هری داوی سروکماری ترکیه اردوغان راگهاند کو دماها تیرمهی دا موشکین S-400 دیل ترکیه بین بجیه کرن. برانبری وی که جگری سروک امریکای مایک پنسی گوت همبری وی حول ترکیه امریکا بیدنگ نامینه. او بالیوز امریکای یا بو ناتوی بلی هاچا سنجی دیار کر کو همو اندام ناتوی کرنا موشکین S-400 دلگرانه و بلا ترکیه والاته کی بی آلی انجی اندام ناتوی موشکان بستینه. گلو بوان داخویانیان امریکا دخوازه هبونا ترکیه یا دناو ناتوی دا بداوی بکه. درباره وی که دا جنرال ترک کرشات اطلگان کو 8 سال دناو ناتوی دا وکه برپرسه که ترکیه کار کریه اونها تقاوید بویا دبیجه امریکا به تنه سری خون نکاره ترکیه جاندامتی ناتوی درخینه. لیبلی دواری آبوری و لشکری دا دبکو ترکیه بخه نوا تنگاسیه ده. NATO bir savunma ve güvenlik işbirliği. NATO rêkeftineka parastin û hevkariyê ye. Ji ber vê çendê ne serokê Amerîkayê ne ji cîgirê wî bi tena serê xwe nikare Tirkiye ji endamtiya NATOyê derxîne. Lêberê duwarê bazirganî û leşkerî de egerek zêde ye ku Amerîka Tirkiye bixe zorê. Tirkiye hûl dide ji Amerîkayê mûşekên patroyî û firokên şer yên bi navê F-35 bistîne. Vê mijarê de dibe ku Amerîka kêşiyan derxîne û radestê Tirkiye neke. Duwarê bazirganî de jî dibe ku Amerîka destûrê nede Tirkiye ku îro şûn de bi tu awayê jî Îranê bazirganiyê bike. لگوری هم پسپوران جی ترکیه حتی که دمجاری من بیچ روجهاتی فرات و آلی کریم بو یه پگه ده جی امریکای تاویزان بدست نخه ده ببریاری جی روسیای موشکن S-400 بستینه و او مجار دنابر ترکیه و امریکای دوکه کشیه که نچاره سرکری ده بردوان بکم. Münbiç konusunda da Fırat'ın doğusu konusunda da Dinavbera Tirkiye û Amerîkayê de li gel Minbîc rojhilatê çemê Feradê û alîkariyên bo YPG yek ji mijara ku bûye sedema kêşiyan mûşekên S-400 Tirkiye dixwaze di qada Sûriyê de çend tawîzan ji Amerîkayê bistîne ku li ser sînorên xwe gefa YPG dûr bixe. Niha ev mijar dê weke kêşeyeke neçareserkirî berdewam bike navbera her du welatan de. Dema ku Amerîkayê daxwazên Tirkiye yên li ser qada Sûriyê qebûl kirin, Tirkiye jî wê çaxê dibe ku mûşekên S-400 nestîne. ده ایلونا 2017 دا دنابر ترکیه و روسیه ده لسر کرین موشکن S-400 ریکفتنه کاتب و امضا کرن. لگوری وی ریکفتنه ترکیه ده 10 میلیارد دلار بده روسیه و ده دسپیکا سال 2020 ده جی ده موشکن S-400 لترکیه بینه بجه کرن. لگل وی که ترکیه حاول ده جی امریکای جی موشکن پاترویت و فروکین شریه بناوی F-35 بستینه. لیبلی ترکیه حتی نه انجام که بر بچاو به دست نخستیه به امریکای رم. ورال erişmiş. Kurdistan 24 Ankara.